I dobar dan youtuberi, dobrodošli u novi klip. Danas idemo vidjeti koji su to najružniji motori na svijetu. Ove motore nikada ne bi trebali kupovati. Ali mnogi od vas će reći, pa konju jedan, pa i Tomos je ružan motor. Ma šta? Će Tomos biti ružan motor, to je normalno. Tomos nije motor, Tomos je kućni ljubimac, zapamti, to hejteri jedno. Ne biste vjerovali, ali 10. mjesto osvaja Suzuki Hayabusa. Zašto baš on? Dobro, ne možemo sporiti. Motor je najbrži na svijetu, u svojoj klasi. U nazivu Hayabusa na japonskom znači debela ptica. Gledajte, to je jedan od ružnijih motora. Stvarno je ružan. I ako ga kupite, izgledat ćete veoma čudno. Zadnji kraj. Šta da pričam? Kad sjedneš na zadnji kraj, nevino zgubiš. Naprijed, još gori. Ja ne znam šta je konstruktor ovog motora bio uzor kada ga je pravio, ali stvarno ga je zasrao za sportski motor. Znači izgled 0, pouzdanost 10. Ali 10. mjesto, top najružniji motori. 9. mjesto zauzima Road Glide Ultra. Znači, to je motor od Harley Davidsona. Kako stavio taj motor tu? Pa oni su pokušali da od Choppera naprave putnički motor. I napravili su sranje koje zaslužuje 9. mjesto. Ali u top 10 najloših motora. Ovaj prednji kraj, kad vidiš, kao da si vidio Zetora, isti je ko Zetor. Traktor. Stvarno ne znam kako nije bilo sramota ovo napraviti. Na red je došla i Honda model CX. Znači, najstariji model je bio prikoliko dobar motor. Dobro izgledao je staro. Ali kada su oni počeli eksperimentisati i stvarati nešto novo, pojeli su govno, pogotovo sa prednjim dijelom. I zadnji su usrali isto. Koliko ja sranja gledam, ali ovo još nije ništa što vas tek očekuje. Na red je došla i Honda Rune, koji je konstruisao previše glado Batmana. Znači, budućnost je čudna. Ali da je voliko čudna, to je baš strava i užas. Dobro, ima tipova koji kažu to je super, to je cool. Ali i dalje je ružan motor. Džaba mu sve. Ajde, recite u komentaru šta vi mislite o ovom. Red nam je došao i Greaves. To jest jako čudan motor. Jako čudna kompanija. Evo, pogledajte. Ovo nije traktor, ovo je timboček. Znači, ne znam šta ovima bio cilj. Da naprave motor koji će izgledati kao timboček koji će moći vući klade možda. Ništa drugo ne vidim da bi moglo biti osim toga. Strava i užas, no negore nas tek čeka. Da, Pacific Golost. Ukoliko želite kantu za smeće od plastike, obavezno kupite ovaj motor. Ja ne znam šta su oni htjeli postići, a i sam naslov je, zapravo naziv motora je čudan. Kao da su pravili brod, a ne motor. Ovo je neka mješavina motora, onog motora za vodu, kako se ono zove, skutera, ima svečega tu. No nije za ništa, motor je ružan, znači pravio se, ali bolje da nije. Honda C klase ima nekog šmeka u sebi, ne može se reći da nema. Ali, i dalje je ružna. Šta ćeš? I dalje je to ružan motor. Nikad ga sebi ne bi htio, niti bi ga drugom kome poželio. To znači da je ružan.
Dobro, možda se neka cura ne bi bunila, šta ja znam sad na ovaj. Teško reći. Ostavite i vi svoje mišljenje. Ali upao u top 10 najružniji po meni. Motor koji je svima poznat, a to je MZ, nebitno da li je 175 ili 250 kubika, zvao se neki trofij, pička materna, ne zaslužuje da uopšte znam kako se on zvao. Uglavnom, kaže moj drug, čim su ga proizveli, odmah je zastario. Nemojte se uvrijediti vi koji ga imate, ali motor vam je sranje. Od vas se furaju na film Zvijezdane staze i na ta sranja iz kosmosa. Ali šta će nam na zemlji motor koji izgleda kao svemirska letjelica? Možete li mi objasniti? Stvarno je motor ružan, koliko god bio cool, toliko je i ružan. Nemojte ovo kupovati sebi. Na svu sreću, nije ih puno ni prodato, pa ih ne možemo često ni vidjeti. Evo nam pobjednika. Kažu ljudi da ovaj motor izgleda kao zamrzivač iz 50. godina i potpuno ih podržavam u tome. Znači, kanta neviđena. Od sva sreća nije od plastike, nego je željezna kanta. Neće otići, jebi ga. Zato će porđat. Može ga jebat. Evo vam pogotovo preporučujem da ne kupujete, jer ukoliko ovo kupite, zaboravite na seks. Ok, sjebali ste se. Kupili ste ovaj motor. Šta sad činiti? Imali ste curu. Cura vas je ostavila. Niste imali curu. Nikad je nećete naći. Ružni ste. Postaćete još ružniji. Lijepi ste. Postaćete ružni. Ako vam se svidio klip, obavezno bacite like, sub i share, pa ćemo snimiti još ovakvih klipova. Tamo kad bude ljepše vrijeme počinjemo i dalje sa testovima motora, a za sada smo u zimskom snu. Veliki pozdrav Tomu Sarmi.